Namakan. Datang. Aja lagi ngaceng kan ada semua ya. Iya seneng. Banyak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. على عدينا
وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara kita Robi dari Lapang Ilir. Untuk selanjutnya ada yang terakhir, ada yang keempat, minta kepada pada saya yaitu pembuka dari anggota pedas yaitu Raden Muhammad Panji. Oh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matludi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah ya Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa untuk mempersembahkan segala sanjungan, puja, puji, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang wajibul mawjud, hakiki mutlak. Allah Zat yang maha pengasih yang tak pernah berkasih. Allah Zat yang maha penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Allah Zat yang maha tahu tanpa terlebih dahulu diberitahu, yang telah menghantarkan kita di majelis yang mulia ini untuk dapat kita melaksanakan, menunaikan salah satu kewajiban kita, satu hamba Allah yang dhaif, di mana pada malam hari ini kita berusaha untuk
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berzikirullah, berzikir Rabbis Samman. Selawat serta salam tentunya tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang seiman dan seakidah hingga akhir zaman. Hadirin jemaah zikir, hadir khusus Abah Ali Syahab, Ustaz Hashim, Ustaz Riyadi, Ustaz Yusuf dan lain-lain jemaah sekalian ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dapat hadir ya, bersama-sama di majelis ini dalam rangka kita mewiridkan daripada amalan kita setiap malam Selasa ya, di markas kita sebulan sekali ya. Tidak malam minggu kedua atau minggu ketiga. Di mana tadi kita awali dengan pembacaan Maulid Syahrul Anam, hadirin sekalian. Di mana Maulid Syahrul Anam ini juga adalah salah satu daripada warisan, ya, warisan zikir atau yang diajarkan oleh ulama-ulama Palembang dahulu, zaman dulu, termasuklah Syekh Abdul Somad Al-Palembang. Syahrul Anam ini hadirin sekalian, sejarahnya ya, itu syair-syairnya itu dikarang oleh ulama sufi itu dalam rangka memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah ya, itu dilantunkan dengan syair-syair orang kaum sufi gitu, yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Qasim Al-Hasani Al-Maliki Al-Bukhari Al-Andalusi. Jadi pengarang kitab Maulid Syahrul Anam itu Syekh Ahmad bin Qasim dalam bahasa Arab. Nah kemudian Maulid Syahrul Anam ini ya, dengan syair-syairnya itu kemudian dipadukan dengan tabu-tabuan dalam hal ini tebangan, kalau bahasa kita Palembang tebangan. Nah, jadi Syahrul Anam ini sangat cocok ya, dengan tebangan. Nah jadilah disusun dikawinkan oleh Syekh Hasan Basri ya. Nah, Syahrul Anam itu dengan tebangan. Kemudian banyaklah murid-muridnya yang dari dunia Islam, salah satu juga dari Nusantara, dari Indonesia, yaitu ulama Palembang, yaitu Syekh Abdul Somad Al-Palembang. Itu di abad ke-18 gitu ya. Syekh Abdul Somad kan menaun di Mekah, di Madinah. Beliau mempelajari Syahrul Anam ini, juga kitab Al-Barzanji ya. Al-Barzanji, kemudian Syahrul Anam, Rabbis Samman. Nah itu dibawa langsung dari Syekh Abdul Somad Al-Palembang. Oleh karena itu ketiga zikir ini ya, sudah menjadi ada istilah dari kota kita Palembang ya. Apalagi kalau ada waktu menjelang hari Maulid misalnya, Maulid Nabi Muhammad SAW, maka kita biasanya Maulid Syahrul Anam, Maulid Barzanji itu terus kita baca. Nah, itu sudah menjadi tradisi. Jadi kalau kita baca Maulid biasanya di Palembang Maulid Barzanji, Maulid Syahrul Anam, dan Maulid yang lainnya gitu. Banyak Maulidnya hadis sekalian ya, kitab-kitab Maulid ini. Bagus kalau itu. Pengarang itu waliullah kalau itu. Para sufi kalau itu. Al-Barzanji dikarang oleh Syekh Ja'far ya. Hasan Al-Barzanji itu juga waliullah itu. Waliullah. Kemudian kitab apa? Kitab Ad-Diba, kitab Nazom misalnya, atau juga kitab Maulid
Al-Habsyi, ada Sittaduror dan lain sebagainya, Maulid Azab, itu semua dikarang oleh para ulama-ulama sufi. Terutama Al-Barzanji itu pada waktu mengarang kitab Al-Barzanji itu Rasulullah itu hadir di hadapan dia. Makanya pada waktu beliau menulis kitab Barzanji itu menggambarkan sosok seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu detail sekali di dalam kitab Al-Barzanji itu. Dengan keutamaan Rasulullah, alisnya apa namanya, semua beriring, nggak ada bidang Rasulullah itu. Kemudian perawakan Rasulullah itu sedang-sedang baik, tinggi tak, pendek tinggi tak. Tapi kalau berjalan dengan wong paling tinggi, dia wong dolor, Rasulullah lebih tinggi dari wong itu. Padahal Rasulullah badannya itu kan biasa-biasa, badannya nggak ada bidang, baunya wangi, harum, semerbak. Itu digambarkan, dilukiskan dalam kitab Maulid Syawal Anam maupun Maulid Al-Barzanji. Nah, jadi Rasulullah itu hadir pada waktu itu. Maka hari pertama kita membaca kitab Maulid karena dikarang oleh para aulia Allah, Allah gitu ya. Salah satunya kita baca tadi Syawal Anam. Syawal Anam diiringi dengan terbangan. Nah, ini dengan terbangan itu hadir sekarang, hakikatnya itu kan mengetuk hati kita nih, dengan terbangan. Diketuk hati kita nih, ya, digedok, digedok. Supaya hidup hati kita ini dengan zikir, jangan terlalu keras, ya. Supaya lembut lunak, dengan digepuk dengan tabuhan terbangan. Sampai kita berzikir, mudah-mudahan meresap ya, di hati kita. Nah, itu dengan terbangan itu ada ematnya, emat di dalam di hati itu emat itu. Begitu juga zikir, kalau sholat Nabi, terutama zikir waktu saman, kita melafazkan la ilaha illallah, la ilaha illallah dengan kefetnya dari kanan ke kiri. Kalimat la ilaha illallah itu dari pusat, tarik ke kening kita nih, kening kotak ya. Ilaha ke sebelah kanan, illallah dipalukan ke kiri. Jadi di mana tempatnya? Di bawah susu kiri kita, dua jari di bawah. Itu tempatnya jantung hati. Yang bernyimpul sekali. Nah, ini tidak pernah mati itu. Itu diiringi dengan zikir. Makanya illallah, la ilaha illallah. Itu menghidupkan hati kita. Hati yang keras yang telah membatu itu jadi lunak, hancur. Sebagaimana ayat Al-Quran ya, Al-Baqarah itu sebutkan kan, "Tsumma qasat qulubukum min ba'dihi fahiya kahijarati aw asyaddu qaswa." Sesungguhnya hati manusia itu keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi dari batu. Lebih keras dari batu. Nah, untuk melembutkan, melunakkan hati yang keras yang membatu tadi, maka perlu dipalu, dipukul, dihantam juga dengan zikir yang keras. Illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan hati yang keras yang membatu tadi akan lembut, akan lunak. Kapan hati keras itu kan tidak pacak nyemuk kebenaran, tidak pacak nyemuk nasihat, ya. Karena hatinya sudah keras, tertutup, ya. Insyaallah mudah-mudahan kita dengan berzikir bersama ini, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah wa tatma'innu qulub. Jadi dengan berzikir hati kita tenang, ya. Dengan zikrullah hati kita menjadi tenang, tentram, tamaknina, tidak galau, ya. Dengan berzikir. Jadi ratib saman ini adalah salah satu amaliyah kita untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan metode cara yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani Al-Hasani. Beliau ini zuriat dari Rasulullah, Al-Hasan dari
Datuk Nur Hasan, ya, anak Rasulullah, cucu Rasulullah. Jadi terus ya, berkesinambungan ijazah sanad itu dari Rasulullah ke sahabat, ya, ke Sayyidina Ali, terus ke tabi'in terus sampai ke Syekh Muhammad Saman. Nah, dari Syekh Muhammad Saman menuntut ijazah, jadi ke Samannya itu kepada murid-muridnya. Banyak Syekh Muhammad Saman ini seluruh dunia ada kalau, ya, dari dunia, termasuk dari Indonesia banyak ada. Ada yang dari Sulawesi, ya, itu nama Syekh Ahmad Syekh Wahab Bugis. Ada yang dari Kalimantan Selatan di Banjar, ya, itu Syekh Muhammad Arsyad Banjar. Ada yang dari Jawa di Betawi misalnya Syekh Abdul Rahman Al-Misri Al-Betawi. Nah, salah satu juga yang terkenal, ya, murid daripada Syekh Muhammad Saman Al-Bani asal dari Palembang, yaitu Syekh Abdul Somad Al-Palembani dan Syekh Kemas Ahmad bin Abdullah Al-Palembani. Kemas Ahmad ini bin Abdullah Al-Palembani yang makamnya ada di Talang Keranggo itu, ya, yang nggak kita ziarahi di Talang Keranggo. Makam Talang Keranggo itu ada makam Kemas Ahmad dan anaknya Kemas Muhammad. Nah, kedua-duanya itu guru atau musyrik pada kesamanya kalau itu. Nah, nanti dari keturunan zuriat Syekh Kemas Ahmad itu terus melahirkan kayak pedatuan itu zuriatnya kayak pedatuan. Kayak pedatuan itu amalannya berarti sama nih lah. Berarti sama nih. Jadi sudah identik dengan yang kita kembang berarti sama. Jadi kita ya meneruskan amalan daripada wong tua-tua kita ingin. Jangan sampai kita tinggalkan ya, amalan jatuh-jatuh gitu. Nah, sekarang ini kita apa namanya tinggalkan ya, nah, jangan itu kita teruskan ya, amalan-amalan wong tua kita ingin. Insyaallah mendapat barokah kita, ya, mendapat barokah. Karena diamalkan oleh para wali-wali. Nah, selain dari Syekh Kemas Ahmad bin Abdullah Al-Palembani itu terus susulannya sampai susulan kudus itu, ya. Susulan kudus. Nah, yang paling terkenal adalah khalifah dari Syekh Muhammad adalah Syekh Abdul Somad bin Abdul Rahman Al-Jawi Al-Palembani. Kalau Kemas Ahmad tadi baliknya ke Suro, tinggal di Suro. Kemas Ahmad itu makanya makam turunnya di Talang Keranggo itu, karena dia bermukim pada waktu itu di daerah Suro. Masjid Suro itu belum ada pada waktu itu, cuma ada Masjid Agung itu abad ke-18, ya, abad ke-18. Masjid Suro belum ada pada waktu itu. Nah, tapi beliau tinggal atau bermukim di kawasan Suro. Nah, sedangkan Syekh Abdul Somad Al-Palembani beliau bermukim di kawasan Masjid Agung. Nah, bagi tugas ini. Jadi Syekh Abdul Somad banyak murid-muridnya mengambil ijazah Datuk sama ini, diantaranya yaitu Syekh Muhammad Akib bin Hasanuddin. Syekh Muhammad Akib bin Hasanuddin. Nah, namanya nama jalan itu nih, Jalan Datuk Muhammad Akib. Nah, itulah murid Syekh Abdul Somad itu langsung gitu. Muhammad Akib. Jalan Syekh Abdul Somad ada sebenarnya jalan ini. Belakang ini. Jalan Syekh Abdul Somad. Dan sayang jalan itu kecil. Mestinya kan ini ulama besar, ya? Ulama Palembang besar. Di sini jalan Syekh Abdul Somad, jalan besar benar. Dibuat nama jalan Syekh Abdul Somad. Ulama besar itu. Jadi kita menghargai jasa-jasa ulama kita abadikan nama jalan. Jalan misalnya jalan Syekh Abdul Somad Al-Palembani, jalan besar, jalan berkokoh, jalan-jalan kecil, jalan kampung, ya. Itu menghormati jasa-jasa ulama-ulama kita. Jadi Syekh Muhammad Akib itu salah satu murid dari Syekh Abdul Somad. Ada lagi muridnya yaitu Syekh Haji Muhammad Zain, ya.
Zain bin Syamsuddin bin Tuan Fakih Jalaluddin. Nah, Datuk Zain ini adalah murid sekaligus menantu Syekh Abdul Somad Al-Faridani, menantunya. Sedangkan Datuk Zain itu cucu dari ulama besar juga, Tuan Fakih Jalaluddin. Fakih Jalaluddin, jangan guru-guru dia. 16 itu. Nah itu nama ulama itu Fakih Jalaluddin. Itu yainya Datuk Zain tadi. Sedangkan Datuk Zain yang tadi adalah menantu daripada Syekh Abdul Somad, karena dia menikah dengan anak Syekh Abdul Somad. Dia namanya Ruqyah. Nama anak dari atau Syekh Abdul Somad itu namanya Ruqyah. Ruqyah itu dinikahkan atau dikawinkan dengan Syekh Muhammad Zain, sehingga lahirlah anak-anaknya itu Syekh Abdul Somad. Ini di lingkungan Masjid Agung itu sampai sekarang masih ada tuh. Sampai sekarang turunan ke-8 itu dari Syekh Abdul Somad masih ada. Di 19 ada, di 22 sini ada. Itu dia. Nah, Datuk Muhammad Zain ini salah satu pahlawan yang gugur dalam berjuang melawan Belanda pada waktu tahun 1819. Di matinya di Benting itu, syahid gitu, syahid di Benting itu, di daerah Kota Besar ya, Benting Kota Besar. Nah, itu berperang melawan Turki pada waktu itu, hingga Datuk Muhammad Zain itu syahid di perang Menteng pada waktu itu. Maka namanya diabadikan di dalam syair perang Palembang 1819, syair perang Menteng. Nah, sebelum itu oleh Sultan Mahmud Badaruddin di rakyat Palembang pada itu sebelum berperang untuk terlebih dahulu mewujudkan Ratib Saman ini. Ada di dalam manuskrip, anak punya manuskrip. Jadi sebelum berperang itu, ini selalu dikongkot oleh Sultan Ratib Saman dulu. Jadi dengan apa himmah yang sungguh-sungguh membangkitkan semangat jihad itu. Nah, jadi salah betul kalau kata Wong Sufi itu tidak lagi ngurusi dunia, tidak mengagumi lagi. Itu buktinya para pengamal Samania ini ikut berjuang melawan penjajah pada itu tahun 1819. Maka relatif sama jadi rami di Benting itu oleh Belanda punya pun heran Belanda punya pun karena dia kuat tadi kan. Nah, itu dipimpin oleh Datuk Muhammad Zain tadi itu. Datuk Muhammad Zain oleh Belanda tadi datang ke Benting, bingung sedang berdiri, timbul panas kan ketika dari waktu nyerang, jadi jadilah peperangan perang Menteng namanya itu tahun 1819. Jadi banyak andil ya Ratib Saman ini bagi perjuangan untuk menegakkan ya kedaulatan Kesultanan Palembang Darussalam pada itu, sehingga Ratib Saman ini menjadi ada di kota Palembang. Sebab Sultan juga mengamalkan Ratib Saman ini, Sultan Muhammad Badaruddin, Sultan Husin Ya'udin, Sultan Muhammad Baharudin ini mengamal segala. Nah, sehingga ibadah menjadi adat. Ibadah kan karena di dalamnya juga kita beribadah, memuji Allah, kita bersolawat, berdoa, bertawasul, itu semuanya adalah ibadah. Nah, sampai kentalnya ibadah ini sehingga menjadi adat kepada ibadah menjadi adat. Karena itu dapat dipisahkan Wong Palembang dengan Ratib Saman ini. Nah, itu harus sekalian agar kita ya untuk terus melanjutkan, mengistiqomahkan amalan zaman yai kita punya dulu, ya. Dengan kita terus melestarikan di Ratib Saman ini. Bukan sekedar melestarikan baik,
sudah menjadi pakaian kita, amalan kita. Sebab kita mendapatkan Zikratul Zaman ini melalui ijazah. Ada sangatnya jelas sangatnya. Sangat itu sampai ke si Abu Bakar, sampai ke Rasulullah SAW. Dari guru-guru kita, guru-guru anak misalnya dapat dari Walid, Walid anak ngebet dari apanya pun kayak ke Masjid Umar, mana sih deh? Kayak ke Masjid Umar, sampai ijazah belajar dia sama Datuk Aman, dong Datuk Aman. Nah itu Datuk Aman itu Sayyid Abdul Rahman namanya, Sayyid Abdul Rahman. Sayyid Abdul Rahman ini ngebet pula ijazah sama gurunya yaitu Datuk Hasyir. Datuk Hasyir ini memberi ijazah pula dengan gurunya Syekh Muhammad Akib. Syekh Muhammad Akib memberi ijazah dari Syekh Abdul Somad Al-Farid dan seterusnya sampai ke Rasulullah. Jadi jelas sanadnya itu. Nah, jadi hari sekalian, marilah kita dengan hati yang khusyuk, kita fokuskan ingatan kita semata-mata tertuju kepada zat yang wajibul mawjud, hakiki mutlak yang bernama Allah. Kita ingatkan di hati kita masing-masing, kita niatkan di hati kita masing-masing. Maka dengan kita berzikrullah, berzikiratul Saman dengan karamah Syekh Muhammad Saman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita kesehatan lahir dan batin, diangkat segala penyakit-penyakit kita, dimudahkan segala urusan-urusan kita, dipanjangkan usia dalam taat ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezeki yang halal, thayyibah dan barokah, kemudian dikabulkan segala hajat, niat, maksud dan cita-cita kita, dan terakhir kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam membawa iman. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa qul niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa baitihi wa khususan Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekhuna Syekh Muhammad Saman, ya Saman, ya Saman, ya Mahdali, wa Syekhuna Syekh Abdul Somad Al-Farabani, wa Syekhuna Syekh Sultan Mahmud Badaruddin, wa Syekhuna Syekh Muhammad Akib bin Haji Hasanuddin, wa Syekhuna Syekh Sayyid Hasyir, wa Syekhuna Syekh Abdul Rahman, wa Syekhuna Syekh Abdul Rahman, wa Syekhuna Syekh Thomas Muhammad Azhari bin Abdullah. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullahal-azim min kulli dhanbin zahiran wa batinan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض ورضي الله تبارك وتعالى عن سادات أصحاب ذوي القدر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وعن التابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واشفنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين اللهم آمين نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم قوله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
Allah
La
illallah, la ilaha 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 illallah. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. العظمة لله تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل البيت وكافة الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين والشهداء والصالحين وإلى آبنا آدم وأمنا ووالده والإلياس سيدنا عبد الله بن عباس وأصولهم وفروعهم وعلى سلسلاتهم والآرفين عنهم شيخ الدار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الفاتحة. ثم إلى حضرة سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي وعلى جميع سادتنا سفية وشرطة إلى موضوعها خصوصا سيدنا سعد القادر الجيلاني وسيدي أحمد البدوي وسيدي أحمد الرفاعي وسيدي إبراهيم الدسوقي وسيدي حجة الإسلام وسيدي أحمد بن عيسى بن عجيل وسيدي إسماعيل الجبردي وسيدي سمير بن العربي وسيدي جنيد البغدادي وسيدي السعراني وإلى أرواح سادتنا العيدة الروسية وسادتنا الهدادية وسادتنا السجارية وسادتنا القادرية وسادتنا الخلاوتية وسادتنا الثقافية وسادتنا العلوية وإلى أرواح أئمة الأربعة في أعونهم وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلاتهم والآخرين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. قطب الأكوان معبود الرحمن سيدنا الشيخ محمد سلمان ومصطفى البكري وإمام الرجل وإمام الشامتي وابن حجر وإمام رمي وإمام الرافي وأبو الحسن الأشعري وأبو المنصور الماتريدي وإمام نهجة الإسلام زكريا عثمان وحق التربيني وأصولهم وفروعهم وعلي سلسلاتهم والآخرين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. ثم إلى أرواح والدنا ومشايخنا الأستاذ حضرة سيدنا شيخ محمد أزهري بن عبد الله وسيدنا شيخ عبد الله بن محمد أزهري وسيدنا شيخ عبد الله بن معروف وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلاتهم والآخرين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين الفاتحة لنا ولكم يا حاضرين ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم خصوصا حضرة شيخنا الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الفرماني وشيخنا الشيخ عبد الكريم وشيخنا الشيخ صديق وشيخنا الشيخ عبد الرحمن مشارع وشيخنا الشيخ عبد اللطيف مشارع وشيخنا الشيخ أحمد بن عبد الرحمن مشارع وشيخنا الشيخ عبد الله آمين وشيخنا الشيخ أحجي بستان بن عبد الله وشيخنا وأستاذنا وراسلاتنا إلى الله تعالى العارف بالله حجي محمد عبد بن حجي حسن الدين وشيخنا الشيخ مساكوس حجي عبد الحميد بن مساكوس حجي محمود وشيخنا الشيخ مساكوس حجي عبد العزيز بن مساكوس حجي محمود وشيخنا الشيخ حجي أحمد بن حجي عبد الرحيم وشيخنا الشيخ حجي حسن الدين بن حجي محمد عقيل وشيخنا الشيخ كمس حجي عمر بن كمس حجي عبد الرحمن وشيخنا الشيخ أنان بن عبد الله وشيخنا الشيخ حجي علي بن حجي عبد الخالق وشيخنا الشيخ كمس حجي إبراهيم عماري بن كمس حجي عمر وشيخنا الشيخ كمس حجي سليم عماري بن كمس حجي عمر والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات والحاضرين والغائبين والمقيمين والمسافرين بربارك وبارك من المسلمين أجمعين ونتشفع ونقيم بها إلى حضرة النبي الكريم
العالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه سادة الدنيا وملوك الأخرى شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يحسن الحمد ويجزى مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلاله وجهه ما يريد وسبحانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بحقك وأشهد أن لا إله إلا أنت مجاني القرآن العظيم أن تفتحنا بكل خير وأن تقطع علينا بكل خير وأن تؤمن يا مولانا محمدك في هذه الخير وأن تحفظنا في أجلنا وأن تجعلنا وأولادنا وجعلنا من كل نعمة وفتنة وغير إنك ولي كل خير ومعطي كل خير يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك آمنا واكفنا شر ما همنا وعلى حبك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم جمعا بيتنا وأنت راض عنا وأنت واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا بالله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بفضلك استجب دعانا واشف مرضانا وارحم أمواتنا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين واجعل لنا من كل ضائق فرجا وكل هام وبلاء معرجا واجعل لنا من كل ضائق فرجا وكل هام وبلاء معرجا واجعل لنا من كل ضائق فرجا وكل هام وبلاء معرجا واحمل بنا للغيظ والخسران كل عدو مفتري وجاني واجعل لنا من لطفك الخفي إجاب سر سائر ساني يا حي يا قيوم يا إلى الممات من فتن الزمان والآفات واختم لنا يا ربي بالإيمان وحسنا بالفضل بالجنان واختم لنا يا ربي بالإيمان وحسنا بالفضل بالجنان واختم لنا يا
Jabbaru ya Karimu ya Wasulu ya Malana Ihsanuhu Abdulu ya Rabbi wa firli'u raidil jani Muhammad Syarifi samani ya Rabbi wa firli'u raidil jani Muhammad Syarifi samani ya Rabbi wa firli'u raidil jani Muhammad Syarifi samani wa walidayhi wa kajal asyahi wa kullu man adhalahu nawahi wa mallahu firsilkihi qarindalah bihaqi man fikahu adhaqadam summa salatu wassalamu abada ala nabiyil hashimi ahmada summa salatu wassalamu abada ala nabiyil hashimi ahmada summa salatu wassalamu salmada ala rasulil mustafa nuril huda wal ali wal ashabi wal azlahi wa kullu sabirin jadawi Sayyiduna Muhammad Basyarullah kal-bashar yakuni bainal hajar Sayyiduna Muhammadun Basyarullah kal-bashar bal huwa yakuti bainal hajar Sayyiduna Muhammad Basyarullah kal-bashar bal huwa yakuti bainal hajar Sayyiduna Muhammadun Basyarullah kal-bashar bal huwa yakuti bainal hajar Sayyiduna Muhammadun Basyarullah kal-bashar bal huwa yakuti bainal hajar Sayyiduna Muhammadun Basyarullah kal-bashar bal huwa yakuti bainal hajar Sayyiduna Muhammad Basyarullah kal-bashar bal huwa yakuti bainal hajar Sayyiduna Muhammad
basharul lakal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar Sayyiduna Muhammadun basharul lakal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar Sayyiduna Muhammadun basharul lakal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar Sayyiduna Muhammadun lakal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar Sayyiduna Muhammadun basharul lakal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar Sayyiduna Muhammadun basharul lakal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar Sayyiduna Muhammadun basharul lakal bashar bal huwa kal yaquti bainal hajar Ilahi ya karim ya karim Afid dhunubana Jahil Mustafa Barik alaina Ilahi ya karim Afid dhunubana Jahil Mustafa Barik alaina Hadim wala سبب ولكن إذا ضاقت وكنت كاملا يا كريم بجاه المصطفى بارك على كل حين محمد النبي ذاك الحامين إلهي يا كريم صلى الله ربنا على نور المبين محمد يا مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين محمد يا مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد يا مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على محمد يا صلى الله عليه وسلم يا